Acara ini disponsori oleh Pemirsa, pemerintah menduwe rencana ninjapang harga bahan bakar minyak BBM soroh pertalite miwa solar. Rencana ini ucap taler molihang pekang saking para bendega. Bendega nureksain panincapan harga BBM puniki mawasana ring ageng nyane prebeo operasional sane ngawinang memocol. Bendega ring penepisi ring Kecamatan Karangasem Nurfiah Mausang rencana pemerintah sane pacang nincapang harga pertalite sida meratin krama utamanya ni bendega. Santukan kebijakan puniki mawasana ring prebeo operasional ritat kala mencar. Napi malih sane dahat kabuatang oleh bendega inggih punika soroh pertalite. Manut Nurfiah, sawilang mencar nelasang kali dasa liter. Yening harga pertalite nincap kantos dasa tali rupiah liter, mejanten bendegen lasang jina satak tali rupiah, durung nyangkupin ajengan miwah inuman. Lianan punika bendega tiosan herawatin latarang, rahomangkin para bendega sayan mewah, poleh ulam, santukan sampun ngeranjing sasih kaon. Sekadi mencar ring galahi lintang ring pasisi Karangasem, bendegen lasang mekatah dasa liter pertalite, nanging wantasida moliang dasa ukud ulam. Dani ngawohin pet prade BBM pasti ke arganya nincap minabang bendega sayan arang mencar ke segara turwantah mencar likalani ngerawin masan mupuke manten. Eka Parananda Bali Pos Nguningayang.